mpira guhereza umukuru omuzani Innocent Taremwa nuwatebere gore emwe y'obusinguzi ehwerire timu ya Rubirizi District okusinga ntungamo gore emwe harubusha omuzano gwigwire empaka za Ankole Cup habwo mwaka 2024 ogwetabirwe henkuyanja y'abahagizi ahacainya Kasaro mu Rubirizi agamba mutenere ndeke kitoni ali wawo turabanyu omukulu w'emitwe timu nalongo twehireyo kandi omusports twayija muhati timu ya Rubirizi ntubahagira ngo we are behind you nko kutwatandika je buri kimwe tutekwa kukiteka mu to make this journey a success kizibu cyantunga meke ine mebizibu kabisa ecyo kubanza umuzani wabo utukumanya kandi wese uri kumanya Paul Mucurezi kiyaza no mpira gwerizo icya kabiri abahagizi ba Rubiriza abantunga mabije babine vibe so kubaza ko mu cyayi babatakimanya ibine kwakira bande basiba banda sokote ngana ko sibariza cyajya twangura ko mpira cy'abatekin organization munzi kumwe bero mu kamwe bere hamwe bene kora hamwe benda no bahagizi abahagizi bitubo mukabasa kuhagira cyangwa twangura ko tuba promisinga ngo ito mpira yona tawukisinga abo kubatine shikiturema Rubirizi District ine record yo kusinga mpira anje areburona kwenda kwe kwa sekishona kwa kusinga hona rebure teka ngo yemeru garkawani twati yomuka sako yosamani ngandaba district mu sako yosamani kubasesinga Rubirizi na Ntungamo ziryo mu groupe emwe na Mbarara City hamwe na Rwampara kandi timu ya Rubirizi hatane kurasa ho Rwampara rero Ntungamo neje kutaya isa Mbarara City omuzano gurabeho ahabiri 15 byo kwezoku